Athenge ngikukhe uzamasonto. But namhlanje ngilona usuku lokukhonza uNkulunkulu. Beluyizolo usuku loNkulunkulu. Ngizwa la embhaleni, ngizwa ngongizwa. Kodwa bese ngifunda ngempela nakho. Kodwa ngazi wakubhalwe ngibani. Kodwa futhi ngizwa ngongizwa ngangingekho. Manje bayibasho kwesinye isikhathi uthi umshumayeli uJohana. Embhalweni wakwabani lo. Lo wobelu. Thina sifuna impela nakhulunywa ngongubani. Akhulunywa ngogcwele. Akhulunywa ngomahlathini. Mkhulu. Inkinga sepho. Ngikhuluma kanjani ngoba aphenduli yena. Hayi ngiphendula. Ngoba mele sikhale kanjani lompene. Mangaphendula sohlala sokwazi. Sokwazi kanjani? Uthisha wafundiswa uthisha. Wafundiswa uthisha ubani wena? Angafundiswa uthisha ngubani? Wena wafundiswa ngibani? Ayikho ke sokho. Wena mkhulu into ongayithanda ukuthi sebenza uJesu uNkulunkulu baze bakhohlwe uNkulunkulu. Benze njani? Sebenza uJesu kathi manje useNkulunkulu. Nje. Kanti uJesu akasiyo uNkulunkulu. Hayi. Kodwa phela amandla lawa ayenawo. Manje yini bangakhonza umnikazi? Wafela nje. Yini bangakhonza umnikazi? Bakhonza umnikazi ekhona umnikazi. La ekhaya nje yoba ngubaba nje bangena icala lapha nje nomfana wami ngeke vele ukukhuluma nomfana wami baba kusibiya size kuwena ingane yakho manje la uNkulunkulu nimthandazo uNkulunkulu nimthandazo nasinayo uNkulunkulu usuthi ngoJesu athi ungazange ngikhulume naye athi ukhuluma ngoNkulunkulu uzoya kanjani umthandazo uNkulunkulu so violence ngoJesu incwadi mangibhale incwadi ngibhale incwadi ngivale ngeya ngaphandle ngibhale ngosidala ngeke ngibhale ngosidala anazi ukuthi nenzani inqondo angisakuzwa angiphindela mkho incwadi njani incwadi njani ngibhale incwadi lwazi ngivale ifake envelopini ngale ngaphandle envelope ngizibiza ulwazi ngizoyibiza usidala kodwa kwena izokuza kwena izwala ebhalwe kuyena phela usidala ngaphandle kodwa ngikhuluma nawe uqonda uthini ke lapha lapha ke uNkulunkulu ngithandaza uNkulunkulu ucelo khanalo uthi mawusuvala uvale ngoJesu akusayi ke uNkulunkulu sekuya kuJesu vele phela indlela ekubaba idlula kuyena uJesu ubani sonjalo wawukuphike nalo muntu umbhale uzwa mongizwa phela ngombhalo othi wena usibani othe nami uthi indlela yakubaba nanga usho nami angithi uyazi emagameni amathathu kwelikayise ekamoya engcwele nendodana yeke ngizwe besho uyise ngazi ukuthi uJehova indodana nami ngindodana nami umoya engcwele ngazi ukuthi cha indodana phela uJesu akekho indodana kaNkulunkulu nathi uJesu nguye kanti uyena edonwe la emhlabeni ngoba wonke umuntu indodana kaNkulunkulu unkosikazi indodana kaNkulunkulu umoya ubala uJesu ethi ngathi uyena edonwe emhlabeni noma odalwe dalo uJehova sonke inkohliso uthi indodana yena yedwa nathi singamadodana nathi phela uJesu uhlukile kunathi uhluke ngani ubudalo uNkulunkulu uzale uMaliya unamandla phela unogcobo amandla kaba kaNkulunkulu akakhulumike ngomnikazi wamandla senikhuluma ngonikwe umnikazi wamandla athi ufuna ukuvala isipheki ma umfula nje ugcwele noma umsele uvaleka la funeka uvala esiphekini ngeke uvalela okhalweni azophuma ngapha amanzi aphume ngapha funeka uvala phi la qhamuka khona funa nikhulume ngoNkulunkulu phela uJesu umkhulu nomoya ongcwele yini ongcwele wonjani lo umuntu phela osesindisiwe ongasona ongasenze okubi akekho umuntu ongcwele la emhlabeni abe munye njengathi yabona ke uSipho lo uyena umuntu ongcwele akanasona ungcwele ngoba nobungcwele awubazi ukuthi ungathi yini ubungcwele